ayen eso but it's about time see a better recognize ehun nnwuma pa mema ne bia eden ebo ne yabo na baso yabo ma baso wo mo so mo nya ma de ye ni so ne yen kai wo mo say be ma de wa se de ni so be de aha be de se asuban ha adwen oh because titru ne ye kan nyina ne kogina awade so because ye kase agyanom a dodo na akoma awarefo aha enti wo wade na wo ye be ma wade a na se wa wo betena se na watoto ne makama I mean anigye beba fie enti mo amonye mo asade asemele ma no ye besere mo going forward mo mode antoto ne maye because amani bi aboafo a anka omunya mema omo ya responsible a ebia na anka bra mo bebo no enya asem kuma nanso nam mema binum la kada saka lifestyle bia omo ye ye ntine du ba bia na bibia ho na kwa bibia ho and we are live on Facebook. Join me live on Facebook, DLFM 106.9, also live on YouTube na fe enjoy breakfast show na today din say Anidaso Wɔhɔ Obia. So I check your time now. It's just about 5 more minutes to hit top of the hour 7 a.m. and my brother Sammy bi atena say what do ko wakra tane mo boso eba kwadwo wo bre ne yanko Black Obra medase ene akwanya wo dia ma menansa na mebo wura ku akrata ne mu no ma yente ade we ta mfiri ho no na yewura mi yewura afi ne abedi ye kokko akrata ne mu na ye ko hu nsima Black Obra ne nyina ne sei sendra kumasi asante kotoko ne golden kikofosi akan enu ye MTN FA Cup and I was there na me hu se na mu gina mpa na match no hu ni sei ekoye in terms of Bibia Kama organization was on point. Bibia Kama. What was the officiating? Officiating. I know the referee now on the course. And from angles, na me baby, I I saw say a penalty. What do you say? Me ura hopa. So here, my boss an opinion on my basa. Many jigana kwadotie dia meme kan se bebia na meme tie de hu ne say penalty mema o video ni bi na wa hwe ana me se wo video meme o video from bebia na meme te no and me hu ne say a clear penalty bebia dance e bedi no e ye replay say ye bobo na bebia wote no ene bebia incident ni si ye no ade e betumi ama wa hunu de si ye pote ene say ye benya video of the incident kire we say ade say ni si ye pote baby I want ne de ontumi mfa justify so obe hu se referee na nkasa woje penalty no no hu se won ko nanim anasa one sign baby so no frechire na ba entumi frechire si na age penalty and next time say Ghana football finals be say and as matches of this caliber no I was saying VAR woni me say me wura hoa to the I was saying VAR because en ka VAR wo ho endra ebra penalty ni ba ye no referee ko betumi akwa VAR no asa akwa replay me boa Black Obra nokre eye baako ana me sanka referee ne betuma ene nokre ye nya Ghana ye nya de be ye nti ha ho nkokora ye nya eni you see yamfa ye differences en tonchen penifo ka say me say objectivity before patriotism yamfa ye differences en tonchen na yen call a spade yen kan okre nchire not a big spoon no me you be a manage Ghana football ho bebre say European football no mo bon ho no ba Black Obra ayana metwa na mewura ho adentina ra woni me say Ghana football no penifo ya o madwene say kotoko ne ha sepe ene ye teams wo Ghana enti o ma ye saa ma other teams na o betumi a perform no kotoko ne has ene the two biggest teams in Ghana enti ese say bibia e de ma kotoko ne has. That's my question. It's bad. You see, no wonder say Africa Ghana team be a Africa competition or kwa ni anom no fanfan betene fie se has kwaje 6 nansem ayi be 2-3 years ni meboa hwe se GFA antena se na sa referees na mugi sika shom socks ho no wo man antena se anya hwehwemu ye no man pe onipa o ye competent a Ghana football no ebegu se to wo de ma kan opa market
team be a beko Africa so ko competition no so kwa hey bra ko bra the first run or be fie I'm telling you because bono so anya bi na ye bono animguase na too much it's not fine you see me ho sam one day it's Ghana ni one day on the morning show you better say near the Ghana football home come up ha e be the Ghana football home come up bra ko bra mare ho ye adwuma na ye nkoda in fact me ne mabu ho a ye me ja see that me pay ball pa na hwe de mpanimfo yi ye Ghana football na aba mare ho why the aba na aba no Africa na mamo ha mo fu bia nko because okwa the first run obeba ma obia ha na ho nko because ball mo boy de bra ko bra nko ba bia mamo ha mo ho nko se sika nko to sika Endra Kumasi Asante Kotoko it wasn't on a merit and I'm say Endra Kumasi Asante Kotoko aji kruwa no Lafri na tam kruwa na ma kotoko kan sa Lafri no na tam kruwa na ma kotoko that is it that is the truth referee now organize the tournament no listen put your differences aside you can't say this let us be truthful. Whoever watched the match yesterday can attest to it to say the cap was handed by the referee to Kotoko. Cap no. Na referee na tam cap na ma Kotoko. Kodo you have video nto so. No. After newspaper headlines no. The video ne beto so. Very better so. And Endra na DJ Afiba wo honom. It wasn't I mean Kofi Taylor wo honom. Let's try to be fair. And you're fine. Ene ya na Ghana football na egu no. Obi enkwala mo wa division 1 e bon ho moden. De wa yi. Wadum ni ja. Hwe bo na mo boy na nya ofe. Wo hwe bo na mo bo na park na so na to sei. But nam krononti matam cap no de free mo fra yinsem de amapani se wonye because akwara no kra je wontumi nkwa. This is our mentality. Kwadu na me no nya adwen no. Oh na den. Yeah den tam cap de ma team no. Watama ma no na ho na ehu ball no de course akra yefen say University of Ghana Sports Stadium. One penalty. It wasn't a penalty. We will show it. Yeah, the have two screen so. It wasn't a penalty. Penalty what does the rule say? Keeper ni pie no nsa nka ball no. Nsa nka ball no. He saved the ball before once and he said Kwame Poku. Ne Nike Kwame Poku once and he said no. What the video ne beto. All right. The video ne beto so. Argument we I me ya say apa can feature me was sports no so. Na ye nin komo. And me say one day we'll talk about this on the yes, na ye nin komo. One day you better say yam fire ni ensi for my own. Yam penifo no be good Ghana football. And me say one day we'll talk about this on the breakfast show. Ye mu bia ye ni giball na na akoma ye ya. Has ne Kotoko no. Say no my teams ni nyina egu. But o mon kan no krench ye ho. Say Kotoko ne has say good dada. Good abey. Oh na den. Kotoko ne has. Egu ye. Good abey. Ball form mo no okrom ai. Jacob na ye nkoku an krata ni mu na ye dia sorry. I am going to be kind of crashing and go for you. Oh, no, Let us face the reality. In fact, at it, back of young cocoa cratten, where did you came market? Say, nay, rather, back of Ryan Shaku Cratan as an young firm free the Ghanaian publisher Crackatano. Now, or the small Bontena, which Rema, got a man penny at an mutu, I can say to them same. Usha Israel might know any ram for now, and to Kobi Koso, na say, or man and Renny ya. Nanse ni je kese na hurisi a ye bo o fango bo akofom ahyenka fonte te so obi antena na maso na begeta e de amomen na Ghana man pani chirim se sound tokwa hodo ekoso no e betumi akofa tunsuan so pane e de abra Ghana fango so nti enmanim nya Ghana man pani se o sre oswafo hwe ahone ne ensem ana afin so oswafo na hwe sikasem so mamode antoto ne ma kama se beja enkonko fansun so bone emfa mra o my Ghana if se fango ne de mabom ho modern pa meswate nanso si edi agora ye benu ye ho afiri se ntokwa hodo ekoso efa eye Israel for ne Iran for ntemu no wan hwe Ghana for ye tikremu hamon ehu tipaye no ye nsa atumi aka okrum ha na katafata so yensa na Youth Employment Agency mpenifo akirem say eye Zoomlan yadwumakuo no ono mo contract ne de esi amkese de ayetwam kabia enti Ghana say yen mountainous ye ni ade a eja ne nyina de hye Zoomlan yadwumakuo ni san mpenifo akirem say tontentan ono mo contract no abawe anya ade a mekese mpenifo renew ono mo contract ne so ayen sempia kurakete ede aba na sanso na minority slums dumso levy U10 katafa taso emienu nie na okopie mu e o mahye a domiko mahye bedwam wono mpando dini Alexander Afenyo Markin eden smato dwa echirem sem eye na wanwa pa se Ghana mampani John Dramani Mahama ekokofa dumso levy ede ba o mayim se okwa kotofo anwo a 1 liter bia no aba na jimu 1 cedi da eboa ma dumso no so atwa
o chirem se asem we ba ye pen na entemtem so a Ghana man pani ekokogye tu mu na eba ne se nene aben se mpanifo ntwentwa omo na ase ansa na omo de dum so levi ne de aye adwuma na dom kuma ne de omo kan se Ghana man pani manim yada ade bebo ne se ontwa dum so levi nim emo akra saa ntwentwan so anya twentwan so no sabe o chirem a emfaso bia ni so o man pani fa ne nansi fom na saa dum so levi no ebe ya tontentan ontwam efiri se o twentwan ne nas na obomoden so implement a ehod be batemamufo no so be ha dwenye pa na ma yetimi ahokire na wo hoda dampo na mo san akofo dum so levi dia bade a na Ghana no nyade a eba wo matemamufo no ho atọ wo akwa kratai aba emont no eso na yanyina mo daily guide ko akrata no so aba na wo kirem se Ghana Revenue Authority o ma freeze eye dum so levi no enyade ampanifo ebetimi implement sisi ya Ghana man pani de honsem etimi ede atudwa na afen so nkra betodwa kirem se eye top X NSA National Service Authority mpanifo ni bitu akaka mo kirem se enso hye de omoto asimo no ye nya simukuma omoto nyina aworo na ne nyina ne so mo kirem a sika botene 548 million Ghana cedis ono matumi atena se abokro no edi sika abomi se to ema man Ghana eka abedwira oman yi so nya simukuma ntino atani jana Dominic Dr. Yene kirem se sika no pefa ko gina mra no ema mra etimi agi Ghana sika no obehu me wafa se ba gifty o wale mensen fo ni da ana afin so afọ no na hwe agudie ene mebu no ho nsem so Mustafa Yusuf da ha ne fo ni da ha na chese se de nim kura se de ba kokura nim se de nim no so nsensem da ha no na eyi araho se ma esie ni se okopie mu olola mpotem ho no so a adusuafo miensa SHS students wonu mu nyina da wadam etwa ensuo eye dekwe ensuo no na nkaja SHS mofre o mu kirim se cadet corps bi o mu ka ho na mo ye routine eye jogging kakra nkrasa na mofre di kanu yama edi twa ensuo na timkaja adane abutu mofre du na mtete eye kanu numu a meka se ne mu nson de kana na o mu nyina hwere obonkwa miensa pe ene tumi dwale ensuo ni pie ya ene tukura kata de bata ananu me ne twa mu ena rahusem wesusi ya akwakwara we nsem bi mu odin ye pa akwa kata yi ede ho nsensem dia benti meke se de Ghana for mofra miensa mu yes mofra nson wa mu yes school for mofra no ensu ne do mu nyina ekwa mu nyina da ewu ayara ho sem yepa na the question e kwa kata no so aba na o kire mi say da man for agreement no o me so mo require parliament approval we eye minority for enebo amane so mbesra se da man eye manse no wo me hye yen krata sem no mbehia se ma se bedwa betena so no mo de ya ma mo akwanya na mo contract no bibia etimi atodia kwa kata dia da so eye the custodian ede ho amane bo etimi ede abamonten so na Mustafa Yusuf o kirem sense ma do mo keka se ne NSS akache no scandal bia koso we discount ne kata fetosum no ewo the custodian o akase kirem se nya no kre oni sika bia ko mo kro no bia anti munya kana we nim guase keke ena mpese mudi econom Samson na dairy graphic akase one of state media eye financial relief meets a minister appeals to parliament for tax exemptions tibra kobna eye nkruwan krata ahodo any media stations a eye o manga na nkasa de na mu kirem se wan hwe a sikasem be ko ye free se mekese ne to ahodo bi no aban ebetena se aye hyehyem so betimi ayi sa to ahodo no de afiri sa eye state media no so na abo na mudwumadi o mudie no wono ho atuma hanhan wono makwa krata yi de aba wo hanum ti eye state media houses no hwehwema hodo eba no wan hwe ampanifo be yi to na afiri mo so muntua hwe kapre efise eye Ghana ye ne ayede a se be ye bebo na mbenya hoden kese abo adwumaden na the Ghanaian Times so mfoni na ba hanom na o kasa wa ha na mofra makoma konson a wanum ko school ewo lola SHS nso a ensuo etimi afamu nson no kwa kata de aba awre ho se mbehwe nipa bodom pem wa na mopa na se de ohwe omani aya Ghana amma Ghana ubre papa no so kwa kata de ho nsem de aba mountain so na ko pie mu ewo the new publisher kwa kata na de aba na be hu asoafo no ene hwe ho ne nsensem so John Abdullah jina pomfoni da hanu sei o hye space power na nimu efepam ana ma wofa sa Alexander Fanyoma kene futu ma shebe jono krezu eye dom kuma ma shebe dwam wonum banu dini no o kasa na wo kire mi say cancel your dumso tax minority tells government enti de mo kan say manim ya de mo srada
sa dumuso tax Ghana man penny so de babeboa na nkane agya ne naso no ontwam kura na ya ho kire ne haw ena wode ba ebegu oman Ghana eso na yempiem wo the news center or say bodies of 7 drowned rural SHS students retrieved enti we yedi kan ka ho nsem ti yanhya da no masuko emofra makoma konson a omoko school ewo rural SHS ne mu na omo nyina akoto ensu edin ada so eye Dekwe river ne mu no empenifu atimi ayi emofra nson ne nyina emu atimi de afri ensu no mu a eno so akwa awra ho sem yi pa na kuwakata na sande bese parliament to vet Supreme Court nominees today and omo hwe ne mu se ne enipa hudo bia mpenifu apa wonom kɔbɔ adwuma wo Supreme Court ne ade ha mo hwe mu se ene na parliament ebetumi atena se na womodo omo nsa etintim so mbagye atum anase vet no wonom entimi enji wonom emfantum sanso na woyɛ plus surge from Israel and afin so Iran war hot dumuso 11 tisira mo keke kana mo se fango bo no ye hwe ne mu sese de yakɔ no wanhwe ni ya na sese de Ghana nkanyame ya dom na yen fango no bo na kɔfom no yanhwe ni ya ebesan escalate ebesan akɔsuru biwa enunti ana ma Ghana mampani John Dramani Mahama waye din a dumso Levian kwade ba begin kakra nkra na nka yade aso dumso na no watwentwen so ne fi so hwentokwa hodo ekoso ewo Israel ene Iran na wanhwe Ghana benyin sunsuan so udim na so de ba na se ekwan akosoro pe na ayete se de yi ai bibia wo ho no kwasi ko no 1020 no watwentwen na so hwe se de ntokwa na beko ansana we hunu se dumso Levi no ye beje anase omen yenje nti ye hwe ni mu ye twen ba bia sunsuan ede bordo ho no ebefa na yenkopie mu wodi daily analyst kwa kata ndia ba daily analyst o chirim say without fear or favor no na asem no waka ne pempen di si ho ma no ekro no ohwe na chikura na police accused of fueling tension at Ga Odumase edemo chirim say police fu boa pa mo ba mo de la kadase ka bi ho no ma wadam sa hyehyɛ ase ne ama basabasa ne huye ekoso ewoga Odumase a kwa kratai ede eho ensem ede aba mountain eso sanso na allocate 5 acres of motorway lands to us ashaman urade yakoponya semkumu ashaman scrap dealers appeal to government enti ashaman form omoye nade ho adwuma na mo say Ghana man penny emphasize term 5 acres ewo motorway ne nchen ba bi ne mfama wo no so mfa nade no enidwa ifusamo so bu adwumaden e ba menye sikenti adesra wanom ede ato Ghana man penny enim no nti ye hwe enim se o man penny bepene anasa wo mpene no eyemre ene nkrabia ene betimi esigina ye ede afa sansensem no ehun na ba kwabla nsem no de ayese de eba na no anada ko akrata no eke kantino ma yenyina we so na yemfansi na men kwa se Ghanaian among 36 countries that face a possible ban from entering US. Na be hu me wo faase Donald Trump ne foni da hafitire ma oba yi wiase nyina nyo da wiase nyoyo Donald Trump ba be si akonwa so no ba kobra wiase nyina nyo ye enti Ghana fit ebo amane se ya nhwe ni ya amama hodo aduesansia 36 countries a Donald Trump ema mo kwa mo nwuram anase nkopie mo US na wanhwe Ghana ye beka ho bi ewo manyima wanhwe Ghana ni pese otukwan kwa US abla kobra abo bejeta yentimi nko so kwa America o pese o kwa America ntimi nko na waka pa yakwa akogbe na se America for ka ho na o pese ye nko ne be ne ye be qualify ye be konso ne qualify so ma ye nko ye be ne ye nko kra ye be ko sa be ne kro be wo fa si be ye DJ ma krum ha o ha dwen pa de ha dwen mo hwera mo ye hu bibi na eyi ba ko bra me fa ko aka tare sin na DJ afiba se obedi bi ma me monitor ma no na enti DJ ube project ya na me monitor mfa ma na yenko ya ni ma so happy birthday eko ediama daddy na dini daddy nko oh okay so I say happy birthday daddy, wishing you everything good you always seek for in life, more anointing, long life and good health. We pray to locate you on your special day. We love you daddy from Esiedua Doreen. And nothing so a yen manyina Muzu Joshua and a different tutu.
presiding elder matutu CAC and we chire me say I think say almost of our home and the almost say so for you my day I will born and go celebu abu so and yankopon shira papa and ne eje wa denti senior man ya min shira papa no mango shira ne nya kese ade pa bia wasase we su no ebi emra won say almost say mon konkron locate mu abrabo no enye from pa and we every esiedua Doreen and afi wo mane nyina Amuzi Joshua ofri tutu ona ye president eda ma tutu CAC na o se awoda kese we no yemfa amount ya menchira pa daddy na onyo kese ba kobna yemfa we ni fancy na the aka na ye bedi hon komo achiri right 15 minutes after 7 a.m. here quick commercial break here best see ya Minia femme waso any umre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels 171 Trail se wo pe bia ye meetings and conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se come deal na wo pe baby ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mrs. One Trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, nebe shekiu amawaniaje, Echegusa. Oh, the Ofosu Event Center. The Ofosu Plaza Hotels, the Edai Papa. Inipadem dear Buso into Saope Hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdrie dia. Ya bia ya punama. Afe ya wa 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wa busfia abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Etra kwan ewo obotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ya ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ya ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Empenifo kayo say yade ya entimi pa mini na kidney failure say kra de liver cancer so abeka ho wo se wo liver ene wo kidney ena wonte Vigdank Healthcare enka Vigdank Healthcare eje 100% natural medicine esa wo liver ene wo kidney yade ni nyina wo se Vigdank Healthcare na nya nonko fatty liver, kidney stones, hepatitis B and C, hepatomegaly, any high cholesterol, protein in the urine, afe diabetes, hypertension, prostate enlargement, hydronephrosis, and pyelonephritis, any yadia hudo pi. Vigdank Healthcare, na eban infidien so dia, any awobwa, wamu ultrasound scan, na uko wamo lab wana ube say yes, baby yadia ni sebia, efidien be yinwaba. Enye, minuaba, dia wama matini nedei, menyeni daso. Mese, dia ube ya ane se ubetua na mon. Vigdank Healthcare, ewo Spinters Road, Coca-Cola Runabout, Fidelity Junction, Standard Chartered Bank in Wechiripe. Woody Frey, 050-266-1346 and 0549-951211. Vigdank Healthcare na a healthy liver and kidney for all. You ebusuafo eyemo amosomfo DJ Afiba the international DJ Lumba Fest launching no na eba so. Hello everyone, your friend me Ajua Eje Sikapa. DLFM launch Lumba Fest. Adeshima mi din de Kwame Efuma guna PSC nana. Betun Sami Freo on the 21st of June 2025. Odo for your friend me DJ Omarion. Me born kai say obeba near the odo abo odom. Joe, where the wawa sutuya? What's it mean? Lumba Fest official launch no Ebaso Memenda 21st June 2025. DLFM yenim heya yenim Wisconsin International University and the boy anymore. Bra nafe yam pajuma di hontoma. Lumba Fest, the legacy lives on. Rhythm never dies. Rhythm never dies. Rhythm never dies.
It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Two minutes after 7 a.m. Anidaso Wɔhɔ. And I'll pay give us speak up so make our farm out. Premature ejaculation, sexual weakness. But don't need give us speak up sauce. Yeah, they give us coke capsules about. I know what's in the year. I am Tim Neha Woko netted to I give us coke capsules. Give us a mamish channel so how. I support your immune system now. I could see malaria, typhoid, and if you join this. Drugstore be a pharmaceutical shop will be a benny at all. I didn't know from Penny Ford. I don't want some mouse and can give us speak up sauce. Give us school capsules, give us a barmy shop. 0543 222 470. Now you're looking for a hotel like you come up. Well, luxury meets comfort. Diofosu Plaza Hotel na make am from a wall. Pe baby ada na fe wadwojo ho a Diofosu Plaza Hotel. Oko Freudia ateche na fe obotan so. Abru ya hwe ya se. Adenta frafra. Comfortable rooms.
Conference room say come apart. And the conference be a person you for the Ofosu Plaza Hotel. Akwa Wɔhɔ. Services near come out. Our gym or swimming pool for relaxation. Look no further. The Ofosu Plaza Hotel. Experience the ultimate in comfort and luxury. What the Ofosu Plaza Hotel. From 24 053 04 588 834 020 7979 461. The Ofosu Plaza Hotel, where luxury meets comfort. I was a meme in there, and I didn't possess Lumba Fest. Yeah, Pahontuma. I don't need a celebration of that, the Lumba's legacy. To me, in there, tell a friend to tell a friend. Can't you be no so can't you be the DLFM and him here? And you made 6:30 sharp. Yes, she saw. 35 years in the music industry. I feel so. 61st birthday, the year Pahontuma and Tibra. Share Saturday, why? Our DLFM and him here. Wisconsin International University and a boy heading Pepe and Tibra. I feel Lumba Fest Jumedium. Aha. Para to pa. Pound to back. Saturday. I would DLFM and him here. Kachubi. No son Kachubi. The legacy lives on. Rhythm never dies. Lumba Fest. Official launch Saturday, 21st June 2025. At the forecourt of DLFM. That's opposite the Wisconsin International University. Pabram ese me shemode on fantete o yikeche na kamenye sakatim pokie ye posu na me 26 minutes after 7 I won't you pony kwadwo sami bi atena se coffee tail atena se bi pese e ya na mframa pop area na fe me ma bedwafo akwa ba na ala pen koma wo ho no ye nti free ho ye so afi ye kopi amanse di akwa se matia ka ko coffee tail good morning. Good morning, Hitman. Bibia boko dia. And weekend listen the choir. Kono boko. Wow nim. Se me no cry ko hwebo. Na bon so ye kama papa. Bo mo wie mu sei. Yanko na hwe Ghana Premier League. No ho asem na mbusa. No ho asem na mbusa. Yanko pon na hwe Ghana Premier League ni referees. Kwajo Maje. Akora ya be joso. Ada say. Se nkoma amudi na ye mesere no. Se o kan se mo ko hwebo no wo se eye fepa. Ana o kan se mo wie ma fidi e won ti ase. Na ye mesere no. Se o kan se mo ko hwebo na ni gi aba ba di wie mu ba ye dia owura ho. Ni nyina aka agwa magro ye de. Nice one. Ye pa but se de na me kan no. GFA na from the obey. But it's about time say Ghanaian referees no muntu o mo hofo. You see Oko Africa referee obono homo den pa referees ni be ya de kama. But always say of late no obi antumi nko bio. Emwa o. Omo save o mankasa integrity ne mwa ye nyina na nyina ho nton. E di preku ne di da de ne. Omo nya ya mwa. Because GFA ne de mpanifo pa say kwa penini ntumi nka njo say kwa Yesu no wankasa wo kɔ no. Esa at least wo mu wani nyam ehun hia wo. Ye nyina ya mwa ne ye ho nton ye. Because omana ye kan ne nyina no. Football no magana. So we are amanyosem na tete Ghana ntemu. Ade ba kwa kan ye bom e ya gudie no. Football no. Eno so na mpanifo yi asa akwaye ho no muso MPP ne nisi akwaye kotoko ne has. Eno magu bibia to. Sa no maye o men. E ba na san so enye. Obia o deserve se bibi kwaso no. Nyama na kwanya. Me sa na me ho no. Enti bra komre no. Ball na mko no wane de me oh. Me wura ho sa. Okay. But and then soon ECG nationwide revenue mobilization no. What shall I see it? Na anope ya nso ECG di aba. So one hour tetema ne mpatemo no. ECG wa as usual undertake emergency maintenance work to improve service delivery. Into anope no nkro pepepe 9 a.m. to 2 p.m. 1 hour tema ne mpatemo. Wodum kanea no from 9 a.m. to 2 p.m.
Tamani Town, Unilever, Wilma, Iran Brothers, Asempa Cold Store, Gual, and the home Patamunano, Ubedum Kanyana no pay from 9 a.m. to 2 p.m. Kwajo Samibi. Rakobna. Skaje almost share said abe. Ene ya no mo share se. Samom. Wo share se ne. Ti wentua yebedum Kanya. O se Kanya de you so se utua. Ti wo share se ne. Ti wentua obedum no. Kwajo anopen koma me pese die no. Okay. Ase yen twe yadwene enko so. Enche ne yete se mofra wo lora. Akofo koduo. Okay. Eno wadrone. Sensuo no. Wato nsuo ma mofra yewu. Na yasema yatete. Yasema ha dwene pa. Ekwakoye se krom ha na so man ya yewu mu. Development bia in the cities. Accra, Kumase, Takoradi, Sunyane. Accra, Kumase, Takoradi, Sunyane. Ama wana sebi wo nkrase no development ensheda enkoso ho nom. Kwajo anapai yenti sa nkomo infri ho why? All right, bra meda se ne akwanya na asem hade atudwa. Na me wura ho kakra. Na ene se menim sede Ghana no ye mpanifo de kyekere wo man no. Menim kwanya Ghana mpanifo wo mpese wo mkyekere wo man no. Na obi oye Ghana ni bia na otu kwan kɔ nkura hodo no ne nkuro nketua mu no. Obedi adanse ye se o na ye kyekere no wokurum ha sei no. E kama ko ye de se ayekuro akese be de se nan bi pe. Ghana no. Se ye ka Ghana asat na ye mpanifo ama Ghana na be de se nkuro bi be de se nan bi pe. Accra, Kumase, Takoradi, Cape Coast, ene mam yahudo be ka ho a. Nkura eye nketua na bra kobna nimpa bi e wo ho bia na ono no tie ye no nim de ye kan. One, yen fanfa disua mu se de na wo kan. Se mpenifo nhehye se nkola ne nkonkotwere final exams. Ida se eye wasi, wayek, anase ne BEC nsonhwe a. Yemisa ye ho se mofra na ye omotwere nsonhwe no. Omo wa kura na se wono mo ne omo wo kurom ha no na computer o. De owo Kumase de owo Accra. Ene de wote rola ne se kura se ton ho no mo no. Ukọ mia chiri fa bawde betum chok ne ade no. Mentukwa. Saa mofra ne nyina ne saa omo wo kuro kese mu na computer. Ne yemisa ye ho se saa mofra no so wo saa kwanya na ana saa privilege na ye de ma omo wo kuro kese mu no nkwala na omo wo saa mia no so munya bia na omana yetimu no bebia kuro dia bia tuato rakobra de otie mi ye bebia kuro bia da bia na saa kuro no hye Ghana se no enipo na mo kuro no mu no tuato e ma omana nya ne ho mfaso na adenti e na bekọ baabi na emofra no be te say 10 we say 10 kra no yamfa ne say emofra be te say 3 4 no metete dex saa dua dex no na emofra be ye 4 ete ba akonso classrooms no be kwana na makeka bom endra me hwe documentary me wura ho saa some of the schools wo konkurase na bra kobna mo ni class 1 class 2 wo be kwana mo de class 1 fo na be dwane class 2 fo mofra no na mo de class 3 fo na kwadwane class 4 na mo de class 5 akwadwane class 6 into mo sa bofra no wo ko school na esenka wo sha se nya basis no from class 1 no onya ho na ya jampo no because wo kwa class 2 enti me nchira class 1 de because enti me teachers me no we be chire we enti na saa de ne yen sha se free class 2 de na nko yedim na ya jampo ho onya wie ya on kwa class 3 wo kwa 4 enti bofra no be wie school no na ne ma hodo ade o 10 kran Kumase ni kuro kese mu anya no na saa bofra no we anya bi yemisa social amenities ahodo a ye no kurom ha kura kese mu no adenti ne yem pushim fa bi nko saa nkura ahodo no so no muso nya bi no mana akwa de se kyekere o ma no nkuto wo kuro kese mu nko na o ma aka no de se bi o mu nya nipa na asema me bi se na no pay ni in fact se wonu ya bite e kurasi baabia de ye kan you can attest to it ubedi dance ye etu baabia won utumu se kwanya amofra ni bi twa ansa na won makọ school no brakọ yem be hyew so obaka nansan
video beto dwa menim say ho ne yesu akọ de a I don't know is it in the eastern region esu akọ uhu say na abofra bi a na watam na ne nua ba akọ ahye na chira na ode ne twa etwene bi yes eda nsuo so na onam twena no so a otwa na video ne ba bonten Ghana fo nyina kasa ya Ghana mampani eba mu na eye eastern regional minister awate Rita etu ho na monsa abofra no beboa na o makoye tweno ne ade de ma minim sa sa tena o ma ya so mo nyede ne ya counter minim de akusiesie hwe bia na abofra na mana wotwa nsuo na nse ya bekan ya western north region okopie mu ewo yiwa bra awomin municipality mu a hwe bia na mofra nam etwa nsuo akosku rola SHS for no yese cadet corps no moka ho ena routine jogging no moko no ena mokotena boot no so na etire din enti emi say ho say mofra no enti black obra sa life jacket no enti ne boy yesen yemfa ne say nsuo no so ye ni ska be yensam so ana setwe de ato so ma mofra na tumi afa so life jacket ne bo black obra bi say yesen enti Ghana ntumi nya sika ntoto ana yetumi ede emofra nkwa egu atopre wo manyimu sei emofra twa nsuo akọ school emofra ukwa bebe ukọ I think say akra hakure bi wa we je side ho no mo no got your life jacket ne boy 250 cedis 250 cedis no urade yankopon you see niema hodo wa yeye na o man mu no ho in fact edu ba bi a asefam yen chechire man saa o no wonder say sa bura urban migration na ekoso no because the last time we discussed that topic here yes anything obi anya kwanyo opeso okọ akra ne kumase yes because obi atena se ehunu say Ghana na wokọ Ghana man na akoye kuro ne ye tupe sa anya akra na kumase na yen chechire o man so saa I mean, we are not being fair. So the national cake na wasi eche. Na obi anya na share. Adenti na obi wo enchi jokwa. Na ekwan ekọ no ho wanya bobo ya na moto antena so a ontumi nko school as a student. Na sa nimpa we ba boro nteche. Atwa nsu abrans watumi akọ school. Okonso so a instead say obesha ase class 1 because of say teacher edan ni swantini maka mabom. Oba we school no ne de owa akra e na ekwakwatwere the same exams no. And are we being fair to them? This is my question. Are we being fair to those students or more Enquires na? And we are not being fair there na ye. As Obia ba penny bia ba focus o membo na. Ohwe kura kese mu kuto. Wo dia you can go to those areas na ye kan ho asem. Ba ko bna kwanya nipa fa so no hu awon. We yem behyew. Some of the communities in the count to me nko aje plug dia abobo ya any motor backs ahodo yi bepe ene tumi kwasa nkuro no so ade o munya nipa akola be 90 over miles aso akọ school but 10 ba ko do classroom na bra ko bra adwe na sua de ebi ni tirim enti me bisa me ho say yempanifo na o munya kwanya education ministers ahodo wa beso mo Ghana ene mampani ene wo ma ya adwuma with education directorate ni so mo matete sa mia na enti kese na o be ye wo mo ana asma me bisa nie Argentina de bia kwere so ma na ye chechire no se ye the personal interest in ye more esene said your man be nyam faso you see yen chechere man sa ye best going forward it's about time sense ye no obi o ye Ghana ni bia ne be nya o man no ho faso me ye ya adwen se Ghana ne ye kumase ne akra nko a o dabi after all hwe other regions aka any communities e share ase Nima we ni ya na Ghana ye ho kire yen ene ye kire nuane ahodo firam anone de ba no efi say me ahodo ade pafiri ho ba na nkasa ne neglect wo mu. Just ask yourself, these cities are here kan you know. Inuane sen na ye bia na wonkra ha. Inuane sen ye do na ye Kumase de mpo de yemfa ne se kuaye ne wo ho bebre ni nti other communities na atwa ho ahia ne de ba. But Accra for instance, inipa do sen na ye kua wakra. Yes. Enti me ahodo a ese se ye boa na national cake no munya bie no ba koble ya neglect wonom of which they also pay tax mo ye Ghana ni bibia Ghana ni ya o man nya sika no o so ye bi enti ya denti ne ye mmoa na nkwada na mo ko school e wasa me ahodo no ye nya nhyehyɛ pa ye sisi adam papa mo friend nya bi ntenam
na se o ma kwa na nya mpanifo ni siesie se baby ankola ne ko school no se ko ba se ensuo da ho ntekola ne ntumi ntwa ensuo na de na ese ye eni ntina every month ni bia ne ye wo MCE ana se DCE ye se wo assembly members ene ye san wo member of parliament e de ma wo nom ne ye san wo regional minister e ka ho bi de na ya o mo ye e wo those communities nim sam panifo do mo di decide bre na o mo gege no aya de na o mo ye busum do ye tua moka enu ntina ya bo wudin se mon kwatena so na mo hwese sa communities ni puntu obetumi aiden akoso but ye bo mo di a o mo kwa ade na mo kwaye and even ya appoint some they are there to serve to serve ya you a o kwa akosom enti bibisa se aya nkontabuo ye adwuma na accountability na ye adwuma se ye pampanifo bi di baby shower no mo nsa enti sam panifo mo de dampotem ho do no ne education director o wa sam potem ho do mo no enti wo ya wa se mmofra no saa ensuo no su na mo de kanu no efa na ma ho de bebo na abo mmofra no ho ba no mo obi asema ye bi sani mmofra no wa saa ne ma ne bia na so mo ni bi dia de na esen kampanifo no ye isi me yantena se na ye mfa ye mmofra no nkwa eni agrosa de bia meka o ma na ye timo no ye ministers ye o mo didi o man yisuo yi eni yen MPs ni ade no ye dan a mo nkoso antena ho asa mo beko because ebi baaye o mo ko yes ebi ma be so mo ko kwame nkruma ni ho o man peni dada John Evans Fifi Atamre so ko nimpa pina na be so makro mo so be ko na de mo yei ti mo ye sure se be boa ma dachi bia na yatumi yin papa be diga na nim mama ho kire na ye mo dodo ba ko be sere bonom wo mo modern national cake no wona mo nche asat now o me si nkronkra wodo bi wo voter region side honom ohu e wo honom asat now omu ni parliament omu ni member of parliament sha asat no omu ni member of parliament but omu piato e wo kroma adentra because of amanyosam kankan na obi personal interest ntino onye but eba ne sa ne ye di timamufo ni bi mabro o mamma ne ye di bia bro so me dey going forward no mesre ye mpenifo na animanim yata national cake no monche sane ma we mpenifo ni ko ho a ebi anya honkon na ekoso we can go to other communities say won krasi ba kobra ensu akese de da ho amofra ni twa ko school no ehu pa obi asade na wanye etoto no ma bi asane na mofra makoma konson 7 sesia ye wodwun 4 meboa ene ye wodwun 3 ene de sia anso na no de abeka ho yi June 13 for so Saturday na date ni ye da ben ene date 16 so Saturday no I think say be 14th ti anya June 14th for account national disaster 4 second 1 ene ye san wo June 4 of the day ene se ye benya ba kon so lola aka ho then so be ka ho a June 14th adan June no nko a month we no de na ye no right kwado me da say na pay 42 minutes after 7 Kovi yeah Hitman what you say me be mebra wa kan nyina na Hitman anka me pe video bi di ama na ye show ba ma hwema mi hu and it's really sad oh me ma we DJ Afiba pictures bi check me page no so pictures bi go betu kwala na ma to nso mi nyina pictures ni go in fact asfm you see asfm I think say Inshiraba kwa na yes our news no video asfm krobi sa mo bridge ni bu eno ne yiwa bra no yiwa yes western north uko awawin enchi side ho no ma yeah yiwa bra Hitman kwanya nkwa na efa so di ko school na very sad ba ko teacher ni krampo na etwa nsuo no no ankasa be fa akra ne den share chiri e di ni ko school and like in 24% mo che say that bridge na ankasa no enyem bu ni nti o ma hu bia so o me maintenance and o be hu adwuma and as bridge no kwa ndua no mo de which is very bad ye be sire mpenifo omuntu o mani nkohwe san nkran ase no cause omuso ye den ehu hia because omuso ye den omuso mu ko school nti omu ko school no ompeso be bibi papa den e de bo man no nti say ye mfa ye ni nko ho no ma then we are not being fair which is very bad nti omuntu o mani nko sa video na nkasa na me hu ye no very very sad nsuo betimi afa akra na de akra na ko sa bridge na etimi asenke kakra ewura nsuo nim kakra but still motor cry the effa so cause one fa ho ni ba bi obefa cause e hopeni main road a on betimi here den e dey across nsuo na there akọ the other town nti nkura ni nyina efri other town cross eba
Until you can imagine the number of students and what that town you move through or they basing. Nyame kwa ene di omonam. Ye be sirimpin for many nkwohwe no monye ne wo sey den e wo sey Hitman with manu si na omusombrem yo kodo entino adan ye beye ma sa rural urban migration ni national cake ya chene pepepe ene say Black Obra Ghana mampeni John Dramani Mahama ani amampeni fo do abesom Ghana no enu education ministry no men campaign playing aban because aban ho do aba na ne nyina so kwesi MPP ne NDC pe yes aya nkontabo ya adwuma na asema mbisani aya omo ya assessment nkontabo ya adwuma because one say we obi say okoye MC ya na say DC ya olo present mampeni because mampeni any entumi nkomia mia ne nyina ntini wayi na MC fo ne nipa o won potemo so obehwe na wadi dwuma de abo mampeni no na wakyekere wo man no aya omumbo moden ema nkontabo ya adwuma na mpenifo tumi from na omo tenase sa ha na ye de share wonsa na asan MC ebia wasombo so minsia ebia afia betwam esese mpenifo tumi kwa apro ekochini mpotem ho no ne nkronkura ahodo no municipality nim ekohwe se osimesi eyi ni si ha se wonhwe ha ne muma yeyi ni brabe na wabɔ wɔ n'akyiri e de ama yeyi ene mu yi nimpa no so ese mu ye mumade kudi ka kwa hwehwemu se yeyi nu se na hate na ye de ho ahya ne nsa no so no de na oye enti assessment at least anya hwekura no be ya afe baako ana busum nsia nyemu nkomponko enipa impesua so nkohwehwe se ye de ha hye ne nsen bra wabɔ nie na we no bra kwabra ye nya ho hwe won betwen sa afimu be ya mfia nan ya beto aba wie no ye to aba wie a na nipa no omampani kwa no ne ko obi amfani ko gina ba bia when was the last time so hu se DMC ana se DC bia ko gina court say okwe no ankwa brand ya Jessica won hoda wan hu se obi akwa gina court and that's not fine. Pictures ne be go Facebook page my pictures be yes mo friend na inso na fa won mo no for pictures you see ba ko bran some but time say accountability be ya dwuma enya ne nyina ne say MP and wadi Ghana sika na say we nko one joining live on Facebook pictures in here and inso ne kwajo ye na we ho sa no mo friend da ho ye mo friend no na de da wo tim ka ja hwa ba ya oda ho kama obi ba nenso ne ma me to aba yes ne ma me to aba obi asade a wanye nti ena mo fra yi nkwa anka mo kwa ka eye cadet kuo eno kura yo man yi dia a ni nyina kwa ye bedu ba bi mle nkwale ba ba ya ho bommo kuo mu ma be bo Ghana ho ban obi enfumo so a wo ye ya wanye na sede no eni ena mo fra yi akwahwere mo nkwan joining live on Facebook DLFM 106.9 afi pictures na kojo hi pictures we Laura insuo na da ho no mo na fa mo fra no ye fra no eye de kwe river e wo lola tifidi mantem ena mo fra yi tim mo nyina hwere mo nkwa se de America no ba ko bras ade e betuma ne se ye besre mpanifo no so mo pa wo bi se o ye MC DC ye momodin fo mo ni dwumadi a wodi achi mimi hu ne se there is no monitoring bi ankoso sa na bi hu no enti ye yi wo no ma aban na abɔ ne dinti wote hwa kopem so tam beso aban na bɛkɔ na ono so kobi saa keke esa batam say yedi dwumade bi show biza because assembly bia won common fan any sika ban twade ma omo so mo wona mpuntu dwuma na ne matoto yen den enkwa so afi ba ko so afa pictures de to so ma me and education ministry no so no saa the literature ahodom de da adamansi na no nti omo bunku nta akere mpanifo ne de na ya omo ye nyama ahodo e ha wo mo no mo ka akere mpanifo na mpanifo anya de na mo so omo ye ya de mo fra yinkwa di agro say nti bra ko bra going forward sebeti match national cake ne dia agye mpanifo ye monitoring and evaluation wo modern fo mani emfandi wo manamusifo na echi enkohwe se dwuma de hye wo monsa no wo mo ye ana set sen ye pa wo bia ye ni kan kohwe mpotema ye de hye ne san kan krache se ne hate ha de hye wonsa ne ye ma wo mandate anya hwe kura no se ne ye de ma wansa na ye be fira abanso ne be make sure sa de watumi aye but wo nya ne sa na se ye bo odin se me MC ene wote ho nom de opɛ ne ho ye sa akopem se aban no be kono ne ekɔ na ade hye o mamba o monye bone da na o mahwere mo nkwa bosu na kwagini sika na okɔ ne baabi Kofi Sambrebe Hitman yeah Minister for Education Honorable Aruna Idrisu eko Kentampo North Municipality Bono East Region eko involve no ho BC omu church na Hitman o hwe classroom students etenamu sunyade eni nkonwa omote so
me the video name ama afiba de beto so Hitman classroom students etiso eti inside esunya de this same classroom sanye BC center ni o omutro BC hwenkonwa students netiso very bad very bad san konko we nyina mo che nyina yentu ye ni nkwohwe which is sad na yeti kroma so ehonum so omoto aba o edu campaign edu time eba beto aba dia campaign ahodo election time there forget eno mudi wa kwani ambasa left right center enye si wie pese kim asa nso mo maame mo eto aba etua tax se ho mudi dwa ho ana meboa isiraba bibia ne ho mo mudi dwa ho bibia mo ye bibia omo bufu ho honum bibia bi omo ye bi ho honum nsuo kro omo to bi ho honum ni nyina so tax ye den ededa bia ha so enso hwe classrooms omo ma etena musua de that same place sanye BC center students try exams we what a classroom on ma them like comfortability ben pan na obenya like your mind will be in the right state to learn. Your mind will never be in the right state to learn. Cause what baby say ya classroom be say emufi emufu true o proud crampo da saying painter your me painti wo nyina he e ho po nya akono e sew nanso mo matimu esunya de we Hitman 106.9 10 more minutes to hit up all the hour 8 and that's what a homobia and apen koma ye die no wonso wadwenche and say Lumba supernatural mineral water wo mo akwanya ma wonso watumi afre na ma wo frɛ no e 059340 6565 0534 050 199 maje ama me juso abon ko de me pa cho me ho ye pa ye fra say na ya otabede chama na ma minti wa no pay chama ke ye ye bi wo dunkwa village be masa na wo hwe be amkura ne 93 village ho e pa school dunkwa kuma masa semi ha mani ka be se tamatu tete kwahye na wo hwe ensuo ne be to bi wo kwan so bi so me si nti ha nyina ene kono wo no ya di o chama hwe Roma fada ye we bi ofre we bi wo oma we bi wo we the whole school nyan ye se madam akopene chade o so be kaya Roma fada ana yes say news ni masa madam ne say essential light ni ho e kwan nye papa ti ye si o di madam bi akọ na chiche ye ko so onko the whole school nyan ni papa akopene chade o me say ne munye che ma me pa na me say still amanya chicha funu bi akọ madam no ho ana chama bado very bad na me nya bayan ka wa wo cha yo village ka ko kan metu aka yi pa bo so me so a wa wo cha yo village village na like ka mo pran ka metu aka yi wa wo ti krom na wo ti wo da ko ni chi no ka pe be kete eti abano wo ti a fa na nsi form no nye bi found no man nya ya dia mate nana ya me so me da se na pe good morning pa che fro say dada kwa do ma minti wa no pe Ghana you're paying for or more na bro papa. Whoa, Ghana, you see a fika 7 koye. Oh, sir, NDP, you need power. I check you out. So you fika 7 record. I don't know what to hear you, but I'm probably big duty. I want it. Sir, the big size for ya. Oh, but your movie, I'm watching the BBS. I really be now. So, do time I ever got to about how many years campaign? Yeah, I know they are not together. About 2 among to be out to go. But you are 2 among when you do, yeah, almost fish away to heaven. So, the big energy is from a catch almost you that. On my young one to us, whoa, and I pay the case, no more cat. Mahama said. India from to Pan, one share about market. Share MPP one over aggression. Almost say Russia want to come into Namagana. And this is for Canada and another, but the same mobile, I would say, right to Canada. Mate, what make your point out? Thank you so much for your contribution. Good morning. Gideon. Yes, sir. Mami, you want to pay? Papa.
Eyawre who say, "Oh my Ghana, you won with the four. You know, I could go crack a sack. Say, ye did the Bia show Monsa, the Bia Nation and Son. A Juma Cura says, oh, you go and shed them. Would the open central for Moko municipality, the Bia woman? Namuko Bisa. One more did down on the say, now cry, oh, she. I cry with Edman, I cook a can. Oh, Nim. Oba mama try condition. No afa graphic no working can. Baby as wo ye ba ko dru kra ma mari ti ye kra. Oni ni ye tia meka no ko no oba. Enti ama no kra mpo no. Ye mi sa ban kra se a teacher for a wo ko training ewie no. E ka ya aban bo wo mo ho. E mo mo training allowance. E de ko sua de no. Aban no emfaso be na ye wonya. Kaswa ni kasu ni nyina wo class back. Kasre ni kaswa wo class back. Ah o nyina esua de. I say le me kwa ni hwan. Etu wa ban no. Training na ma school for the kwa yo mu gufia wo fo madwuma mu no. Wo kwa adwin be na wo dwen. Woni kwa hwan fa. Anybody be gufia padwuma ni bia ye. O mu so tia de ni bia bia so mu do mu nyina ye adwuma. Wo down kwani sikama na chese eponifone fuma na efum omu hwe enkwala na ewochie no kwa na omu hunu ne yaso omu yede ma wo Gideon pharmacy ko training fin na otifi pharmacy enkwala mienu so class baako tije ni bi ani o ada na ese eba na za ga pharmacy enkosi da be pa eni ebenya ne nani ebeku enkurase fo nyina ho yo Mate Gideon, thank you so much. Good morning. Good morning. Auntie Maggie. Mami ti wana pay. Yo, and someone more Canadian. That the Wabega phone na family and a cambo. Nami someone na or dear, more yet the bois on my kana. Say, on mine, I call you the pack a credit one deal. Now, more than any and politics may be expected. I call you the pack a credit on mine, young dear. Then the Obia bar, no better crazy. Ni agiso hallelujah ofiri okwa ofehwe ni won montre oni kana kwa won je na bisia na yire na nemma on no won ju won hune de wo be ya won ni bottom da ya de eno no wo ye na mo so wo ju timamufu ho fe ni gi timamufu ho ama won wa di ye de ene won bowa obi ya be di 4 years ya hwe na bra bona sisa adrabone sisa kura. And the American say, "Oh my Ghana, you younger president. Your baby do or minus one day or do or maybe call that. I'm a darking cinema on a one factor. I won't you now bon quackle. I won't you know. It's one be a braco. That's the group premier to a bar. Monfa will be or yet babu mestizo. Now young to a banner man. Send you a day yam or that in the 2 years. Now will be a ban who a baby scar will be a ban who a baby scan walk. Ada boni ben o my Ghana ya ye enti the American say enti nkwale ya wi aya won man ka won ya man sisi won won kwatena nsuo so a life jacket ya so ma hi nkwale ya ko mu ya ya me sra ni say awurade hu o my Ghana mobo o hu my Ghana mobo na won take akoma ma o my Ghana won fa ni hu entom panifo ni nyina so ne de da bia meka ubi a obedi o my Ghana bro no Auntie Maggie Nyankopon ka won so ho anopa. Good morning. Good morning. Me ba chef Rose. Da kwa ba. Tema computer. Mrs. Minta. Yeah. Mami ti anopa. Da kwa ba FND why? FND o man ya timu a so bi pay MP a ne ye di na fi se ye kwaji sika ekodi ni ato aba ama no ye hwe dipa no. Baby ofi mu ababo be na obebo ama o man no. Be na odi o man na ekwo. Sika efi mpenifo so ebeti nkwala ye wase so we ye mpi ono abo ne ye sano ne ye teta na ka ho ne ye gisikedi ye gise ye hu so tika mu kra na oba ebekwa akwaji edi ni oba ya ma oman no ye nye ho ni oba ya ma oman no nti ye ntimamufa e wo Ghana ha ya nso ya gin ne ye hu se ye firo oman Ghana mu no oman Ghana ye ye dia ne ye se be ye MPP ne ye NDC ye ma be koso ewu nti yesu so ye suban na yema ye ninda ho na ye hwehwe ne yemam na yema sika di ye nim dodo ye ni gisika ho dodo ye ni brisika
Oh my Ghana, you need breezy, Kayan sister. Nayama yam shia bini yamisro bin brayemu. Nayasa Ghana nipa, also yet me. I watch what baby penny dia dance. Moba, Buame, Kumi Mobo, Namisunda Buamo, Namenda Somomo, Obani Aswawo. Nay, it's a young Webuase. Maybe I had a baby, yes, Mr. Nayami, oh, we are mobile. June. Mate, Mrs. Smith, thank you so much. Good morning. Good morning, Hitman. Your friend say? Richard Capamanu. Rich man, mean to pay. I'll pay the Enquires, I'm a woman, I'm person that can't want to like now, the president was answering. Omoko, Enquano, Omokofa, could do an empty phone, so one answer because the moon says, swimming pool, I could do more. Your major dear, why they go out, your baby and cry to Muku. And I baby and post you. Now, the president was asking a honor so no penophobia no on bed garden cranamo say aha mamo or aha munko na te mamu ma se buta you mate me that say pay. Good morning. What too bad pay one no musu make sure say one no Lumba is super natural mineral water. Lumba is super natural mineral water. One other room and I feel one so wo fra pay na what do I venture e about. Good morning. Good morning. Your friend say I don't question the first time alias Aputo. Mami tu pay. Nyamesha manage mapa mo ya papa. Mo fa telephone mo fa die. O mo fa die papa masa. Ye problem papa. Ye be pa telephone be di Ghana so ye pe crofo mo so nyame. Crofo mo so nyame ye po mo. Wo de fa only to no share MPs ni ministers no. Any the even the president su kwa po chicho no. O jo mo plan buo. So mo so nyame ahun. Obia so nyame ko wu beble o wu different no be hwe Ghana so be hwe Ghana on so nyame o if pastors so kan yo the pastors no mo kasa mo o ye kwasa no mo preach papa no papa preach papa no kasa de no mba president abai no but the kwasa mo preach oh yeah ye beto oh yeah ajingo be 500,000 and then all to ajingo ma obia 1,000 no ko abai no onu no ko US ka wo Amu can be pastors who can be the blue Ghana. Any politicians to next time, you should be also Yame, Obia Sonya me, and said, Enabia, or Quasolo. The Osonya me, Yawanyame Sonia, son of your Quasoli. Everything I did, and Yawa Ghana, say, I can't say Ghana Enquiry and Enquiry, Mr. My family. Nagopo and Council, and I think we'll do a very final caller, then we call it a day. Good morning. Good morning, Hitman. Your friend say? I'm a celebrity, my last stop. Mammy, too, and pay. Man, one friendly yo, one friendly yang, yani happy, yani has a jom so, and on my bed than you were so, and then some left is a yani to abandon momo. One more do campaign timer, a one obey, what is a one way Sibia, and then in the one of never know one would. Hello. Wow, too bad. Yen to me, MPK call be a maha. And then the phone segment near the Bessie war Anidaso Wɔhɔ be a judgment so. Coffee, ya quick one now, yes, or so. Hitman, ye queen, ye best ruby as a senior or moba or mobody like mobody almost sooner. Moto abamono. Southern best say, or moto abanomoma. Or mona ya to abamom, no muncho many mehomechi. No more may you crony. Hitman, ye bedo bi ase. Yo, Kofi me da say. Kwajo Bakobra. Ti said ya canon, ye best rempeni for no. Ghana no nye Kumase ne Accra. Oma ne so. Enti me ahodo bia ekuro hye ka Ghana ho mo moden se puntudwuma ahodo a e won kra ne Accra e Kumase no. Ebi nkɔ ho. Kwajo o kasa no obi kra send messages here. O say I agree with Kwajo Samebi na mbofra no bi wo ho no ma ono ankasa tumi ye say o person education system no e kon kanti ono atumi boabo sika no no afre kura no abankran wo ba kran so woni mobia no de dam abo risking life nti e best mpenifo no mra na dodode e wo nkura kesim ne bi nko nkura se na omo so Ghana nya omo so mfa so bra ko bra me so no me the happy birthday e de ema Mary Poku Baini ewo Kumase na owo eye o school ewo efiduase oyoko eye optician eho no na ono no oye student me fa ne say optician student Marina no daso Marina daso no enti efiri yen yamane boni Samuel Ofolibo aten a
oye ya mani boni wa sentimentem no say yemfa happy birthday enko emfa maun Mary Poku Baini oye owo eye efiduase oyoko student ewo eye oye optician nti nyame nhira wo pa na onye wo kese Mary na Nyankopon ma wo da no enye soronko kra we nso ekọ ede ama Enoch Mensa Bonsu Enoch Mensa Bonsu dodo afre ni se Karipo owo Kumase kwada so oye old student edema Wesley High School ewo Bekwai eni so Efri Samuel Ofulebo aten ena ode ema no wose ope na asem yipa nene Nyankopon ya adomade afe ba ko aka ne fa Nyankopon pija no ye ne kese nti happy birthday goes to you Enoch Mensa Bonsu dodo a efra wo se Karipo owo Kumase kwada so oye old student edema Wesley High School Efri eno wo Bekwai nti Efri Samuel Ofulebo aten a oyelo porter edema DLFM na fe nso ye wontumi TV and we do a friend say miss call and say emfa wo da kese we ama wo. Right. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. Na enra yen tumi amba tanopai yemfa kunya iso yemfa morning show jumadi iso na fi yen wish ye CEO Daddy Lumba. Daddy yema happy belated Father's Day. Nyankopon shwa na wonye okese na wakoma so ade nyina no wonye emfa maw won ma kwatenten na won bo ho ba kwadwo se ena bra kobra yan wi yen listeners no memma ni nyina ma mu nyina awada pa ena ye besre ma no wa wire fie na wukunu wontumi mfre no nhwehye no wona nkwala no nkwahwehye no monye ni sa yesre mo Humble I can hear live and pay all the way from Germany. Humble I can pay good morning. Bibi aboko set let's also hear live and pay. And you know ya do bibi ase like I said no Enkoma production team no producer hunsu mponi kwadwo samebi Kofi Taylor wapambo the one wafo na fe team ni nyina do bibi ase from Hitman. Good morning and enjoy the rest of our programs. Meko